muri iyi ndwi turimo, iyi ndwi umushyitsi yatashyemo, iyi turimo turi maridi, ubutumwa bwihutirwa, abantu bari mu mpimbi Gitega musenge, kandi mbisubiyemo musenge. Ubundi butumwa garukaho, hano hari ibihugu navuze uhoraho ambwiye bitatu bigiye gusenya, bigiye kurimbura cyangwa guhanagura cyangwa gukuraho CNDD-FDD. Ubutegetsi bwa Generali Neva bugeze ku musozo, ndetse buno tuvugana abantu muri kujya gutega bisi hejuru ya saa moya, inshuti yanjye uri umwiyahuzi. Niba ujya kuro hariya hantu naho hari muri tagete ya Satani, mushaka mugabe mube maso. Nta muntu n'umwe wantumye ubu butumwa imbere ya Nyagasani, nige n'agahanga kanjye n'uhoraho. Ariko hano ikintu mutari muzi, Amerika ni dirija, Amerika ni umupolisi, Amerika ni umufinanseri mukuru, ni umuterankunga mukuru mu bintu bigiye kuba hano i Bujumbura. Ingabo nabonye ziteye ubwoba, ndakwinginze n'ubu uri mu nzu ntuzasohoke. Ntabwo ari kera patekesheje, ntabwo ari muri nza, sino mu kazoza. Oya, ibintu bambaye, uburyo bameze, ni inyamaswa, ni ibisimba, ni amashitani y'umukara n'andi mabara atandukanye. Hano rero hagiye kuba uruhuriranire rw'ingabo. Mwebwe mwiteguye ko bamwe na bamwe nyine, kuko umuntu akeka ukundi agakeka ukundi akabyumva ukundi akabyumva. I Bujumbura hagiye guhurira ingabo zivuye mu bihugu bingahe? Bitatu. Bitazaza byitirirwa ibihugu byabo, ahubwo bizaza ari nk'inyeshyamba. Buno rero tuvugana, uba maso abe maso, wasengaga rimwe asenge kabiri, ufite uwamusengere. Ibyo byo kuva mu ntara ujya mu yindi nushaka ubyihoze, ibyo byo kuvuga ngo urumva, ngo urabona, ngo ahari, ngo vraiment, ngo juste, ngo donc, ibyo ni akazi kawe, ntabwo turi kumwe. Maraka yambwiye ngo genda uhanure, ubivuge, ududurire ko, ugire ko ndiho yantumye ngo nkubwire, wowe uri bwumvire, abatumvira kira muto na gikapu cyake. Ni ukuvuga ngo mwitege ibi bikurikira. Abantu bamwe bazi ko CNDD-FDD yatuye nk'umusozi, abandi bazi ko ikomeye nk'urutare, abandi bazi ko byarangiye. Ekaye, turi mu kwezi k'umunani, iyi ndwi turimo harimo isaga, iyi ndwi kuwa kabiri uyu nguyu uzagaruka mwabibonye ibi. Petekeshezererererebo zomene ya zopaya urave bibaye ukamene kuwa. Ayi data wa twese uri mu ijuru, mbwiye abantu muri gereza mwiyirize ubusa, n'ubundi mujya nk'ifungu ziri mu mpimba. Ari mugabo nushaka urire uboro. Buno abantu muri presidence, abaminisitiri, mwebwe mwese, umwami Imana Nyiringabo, amasasa agiye kuvuga, mbunda zigiye guturagurika, umuriro ugiye kwaka, umucanwa wafashwe. Sinzi ko muri kubyumva, sinzi ko mubibona. Umucanwa watse, umuriro watse, uhora badutabara. Nabonye uruhurirane rw'abantu batabaye, impunzi zihunguka ku bwinshi cyane, hora badutabara. Hari n'igihe tuvuga ikintu umuntu akacyumvisha ugutwi kumwe, ibyo byumvisha amatwi abiri, ntabwo ari ugutwi kumwe, ubyumvishe amatwi abiri. Kandi ibi byose bivugwa mu nyungu zo kugira ngo hataba ibara ry'uko abantu benshi bashobora guhona cyangwa gutegeka. Nta muntu n'umwe uri gutangira aya maboko cyangwa izi ntambwe cyangwa aya maguru. Haleluya,
haleluya, haleluya. Ndiyo, ndiyo, ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Ndiyo, ndiyo, ndiyo Bwana, kwa stahili utukufu Jehova. Ndiyo, ndiyo, ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Ndiyo, ndiyo, ndiyo Bwana, kwa stahili utukufu Jehova. Ndiyo, ndiyo, ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Amaboko yo kurwanya CNDD-FDD, imbaraga zo guhirika no gusenya ubutegetsi bw'aba CNDD-FDD byamaze kuba ubu biri mu gihugu cyanyu cy'u Burundi. Hano hantu ayo maboko arahari, ako kanwa karahari, ayo maso n'amatwi biri kuhakorera. Mwebwe ikintu nababwira mugomba kwitegura. Hano hari abaperezida bahawe icyo navuga nka misiyo uhereye kuri Amerika. Bindi byo murabyumva nimutanabyumva, habeho ko nawe umwuka w'Imana yakuganiriza gusa, cyangwa akakubwira, cyangwa akakomorera, kandi nawe usenga uhishurirwe. Mungu asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo buno tuvugana, hari ingabo zimanutse nka zirya zamanutse ku gihe cya Yosuwa, zije kurwana inkundura mu mujyi wa Bujumbura no mu murwa mukuru wa politiki wa Gitega. Hari abantu bamaze bambariye urugamba, inkofero, imikantara, amakote, inkinzo z'inyuma n'imbere, ibirato, amapantaro, bamaze kwambarira urugamba. Neva yigeze ahagarara ikisasa aravuga ngo azatembagaza ubutegetsi bwa Kigali. Bukeye yarongera aravuga ngo nyuma y'uko 23 ifashe Goma, Bukavu, Uvira yo ntago twari tuzi ko izayifata cyangwa izajya itazanajyayo, hazakurikiraho Neva. Ibintu ntago yababeshye, ntiyanibeshye. Cyakora icyo yibeshye no guhirika ubutegetsi bw'i Kigali, ariko yenda nuko byamunaniye abishobora aba yarabuhiritse. Ntuhamirize ko ubu buhanuzi burasohoye, ntubwire ko ubu buhanuzi bushyizwe mu bikorwa, ntubwire ko ibi bintu byo ni simusiga. Habamo igihe ibintu ubona ko ari murinza sinjya mpanura ikintu hazaza jamais. Abo dusengana murabizi, abo twasenganye murabizi. Njewe iyerekwa ryo mu mwaka w'2026 ngira ngo hano ibyo ndatangira kuvuga. Turi mu buhanuzi bw'uko 8 ubu muri iyi muze murebe ibigiye kuba. Turi mu 8 mu 9 ushobora kwirirwa mu nzu kanarara mu nzu. Ukwica mu 11 ufite ubushobozi abika injya zitabora, kubera ko mushyitsi sinababwiye ko yasubiye inyuma. Ntabwo ibindi guhanura ari ibyo mukazoza, si muri nza, ahubwo igihe ni iki. Kandi nta cyakorwa na kimwe ngo abadede babihagarike. Oya. Kandi ubu tuvugana CNDD-FDD, mperutse kubabwira ubutumwa cyangwa se ubuhanuzi mbabwira ngo nayo ubwayo ntiri hamwe, igiye gushwana, kutumvikana, kudahuza, kudashyira hamwe. Bo ubwabo bagiye gusubiranamo. Kajagari mu gisirikare, mu gipolisi, mu baminisitiri, perezida ntari bushobore kubijera ngo abiyobora bishyire mu murongo, ntabwo bikunda. Inzara, igitoro, umuyaga nkuba, amazi, amahera mvamakungu, ubukene, abantu bafungiye mu bihugu bitandukanye b'Abarundi, ibihugu byose bifite imbohe zirafunzwe, nta kivugira,
nta kibarokora nta n'ikibarengera. Ibintu ni barabara, byabaye agashobera bahinga. Nagira ngo mbwire abantu ko iryavuzwe riratashye, ubuhanuzi bugeze ku mutwe, kuko bwatangiriye ku maguru, noneho bugeze mu nzu, noneho burasohoye. Dore ibihugu bitatu bigiye gukuraho Evariste General Major Ndayishimiye, bigiye gukoreshwa. Dore ibihugu bicumbikiye abantu bazajya kurwana i Burundi. Dore abarundi ibintu mugomba kwitegura. Hagiye tuvuga ibintu wowe ukabifata umengo ni bisanzwe. Oya, ntabwo ari ibisanzwe. Singubwe ngo ufate ibintu nk'ibisanzwe, ahubwo ufate ibintu nk'ibidasanzwe. Koko ibintu y'Imana yamaze kuba yabishyira mu bikorwa, ikabitegura, ikabiha bije, ikabishyira mu mushinga. Ibi bintu bigomba gusohora, nta kabuza, mwanka mwemera, ibintu bigomba gusohora. Neva yigeze ahagarara ikisasa rimwe aravuga ngo ubutegetsi bwa Kigali agiye gukora ibishoboka byose abuhirike cyangwa busenye. Niryo jambo nigeze numva rikoreshwa mu guhirika cyangwa mu gusenya. Uyu munsi wa none rwose munyemerere impanure mu izina rya Yesu Kristo, igice cya 3. Ingoma ya Evariste General Major Ndayishimiye igeze ku musozo. Nkuko nabikubwiye, ubuhanuzi butangirira hasi ariko bukagera hejuru. Nta wubaka inzu butarangira. Iyi ni inzu yagombaga kurangira. Ibyavugishijwe ku Burundi, niyerekwa, nihishurirwa, n'inzozi, n'ijambo, n'indirimbo, abantu mwese mwagize ihishurirwa ku Burundi by'ibyiza, ndetse harimo n'aberetswe ibibi. Ngira ngo mugiye kubibonesha amaso. Koko Amerika ni umufinanseri mukuru, ni umuterankunga mukuru w'uru rugamba, kandi rugiye guhinana. Ibyo bita guhinana, ingabo igeze mu mahina. Hano hagiye kuba agakura, hano hagiye kuba urusoro. Mana Nyagasani, bahungu biyemera, bamwe bafite agatuza, bamwe biyumva, abo mugiye kubabona basimbuka ama etaje, bakoroka imiduga izimbye, bakoroka. Mungu wangu, umushyitsi yatashye. Narabihanuye, umushyitsi yatashye. Intumwa ya Vatikani ubu yagize turo isubira hehe? Inyuma. Kigiye gukurikira mugiye kukibona, ikigiye kwibonekeza mugiye kukibona. Hano hagiye kuba isibaniro. Ibi bihugu rero bigiye gusenya ubutegetsi bwa Neva. Bimwe Imana yababwiye ko mugiye kujya mu Cyongereza, ngibi nibyo bigiye kwibonekeza kandi bigiye gusoma. Mugiye kuba Abongereza, Francophonie igiye kuba iri stop. Mungu asifiwe sana. Wasanga mutiteguye, wasanga mutanabizi, wasanga mutanabyumva. Nguhamirije nk'umuhanuzi, umushyitsi akiva mu Burundi. Hari aho papa va bigatinda bigakerererwa, ariko hano oya. Uhoraho aje kubohora abene gihugu b'Abarundi n'Abarundikazi. Buno na aho bigeze, aho biri. Uri hanze aragumayo, uri mu gihugu agumemo. Ariko ndakubwiye, mwihishurirwa mu makuru ufite, mwiyerekwa afite, mu nzozi ufite, mu ijambo ufite. Hano abantu bagiye gukoreshwa muri uyu murongo, muri iyi konekisiyo. Inshuti yanjye, sinkwifurije kubona iki gisono. N'ingabo bizatangira ari mu saa 2 z'ijoro, bikara ari mu saa 9 z'ijoro. Ariko ndakubariye, niba uri mu nzu zigumire mu nzu, koko n'ingabo ziteye ubwoba, wagira ngo ni rubura kigongwe. N'ingabo ziteye ubwoba. Kandi hano hari korali idasanzwe izacuranga yitwa Masasu. Uzajya wumva grenade iteye, RPG yikirize, mitrailleze tenuro, Citrimo Alto,
misile zitandukanye, amaburenda atandukanye. Hano hari urugamba rero, mwebwe ntimufate uru rugamba nk'akana, ntabwo ari agafu k'imvugo rumwe, ahubwo ibintu bigiye gucanganyukisha abantu. Impunzi zigiye gutaha z'abarundi zive mu bihugu bitandukanye nk'uko yenda tubibabwira, ahantu hose zibitse, ahantu ziri mu gihugu harimo abantu benshi bamaze kwinjira. Ibyo mumbwira ngo neva ngo barabyumva ubutumwa ngo barabureba, abari mu gihugu ko mutari kubareba kandi baruzuye. Hano i Bujumbura harimo abagwanyi, jya unambwiye uretse ko bitandaba, nakubwira inti genda kuri nimero izi n'izi. Noneho simbakira muri leta muvuga ati ntitwababwiye, atababizi, atabari kubireba. Ariko imbere y'ishobora byose umpa amakuru ugena Mwuka Wera, ni nawe niringiye, ni nawe nambaza amanywa na nijoro, nta kizaba atatubwiye. Barundi kazi, niwumva urusoro rwa mbere ruvuze wisohoka nta myigaragambyo ihari. Ntabwo muzaba mugiye kureba match ya Arsenal cyangwa Barca cyangwa Manchester. Guma mu nzu, ahubwo wubike inda hasi, nushaka n'abarara muri etage mumanuke muryame hasi, kuko amazi ntakiri yayandi. Buno rero Amerika ifite ibihugu igiye gukoresha. Amerika ifite ibihugu igiye gukoresha byo muri Afurika byegereye Burundi. Gose harimo ibihana imbibi n'Uburundi, bidahana imbibi n'Uburundi, kandi ibyo bihugu byose bizakoreshwa kandi rwose mu Kirundi cyiza, ukuri guca mu ziko ntigushye. Ubu butegetsi buravaho, izi mbonerakure ziraririra mu myotsi. Uko niko kuri, ntabwo ari ukuguhenda, si ukukubeshya. Rero ibyo ni ibigiye kwibonekeza muri aya mezi yacu ari imbere, ukwa kangahe n'ukwa kangahe, umbwira ukwa 10 n'ukwa 11. Ahantu muraba muri karaba ari akajagari gakuriye utundi tujagari. Twarakavuze karaza, ntabwo ari aka kabaye karaciriritse. Tuvuga ubundi buhanuzi bwagiye busohora, ngira ngo murabuzi, ntabwo ari ubu. Imbere muraje mubona ubuhanuzi nyabuhanuzi kandi busohora bwa danje. Reka mbivuga uko ibintu biri hejuru cyane. Professor Mungu adusaidie. Haleluya, haleluya. Rero Uburundi bwari buri ibumoso, bugiye kujya iburyo. Uburundi icyo nakita shitani imaze igihe iriza bene gihugu, ibabaza bene gihugu, kuko Uburundi bwari bugeze ahantu n'umurundi umubwira ngo iwanyu ni Burundi, akumva bimuteye isoni guhamya ko se na nyina ari Uburundi. Kubera mabi, ikibi, ubukene, akumva fuma yavuga ko igihugu cyiwe kavukire yiwe ari u Rwanda, ari Ubuganda, ari Kenya, kareba ikindi gihugu yavuga. Ariko wamubwira uti iwanyu ni Burundi, ati hamwe numvise bimeze uku n'uku kunuku, ukabona biramuteye isoni guhamya cyangwa se kwemanga ko iki gihugu ari iki. Ariko noneho bigiye gukunda mu izina ry'Umunyanazareti, bigiye kwemera. Ubu butumwa rero turagaruka ihanantuka n'isenyuka rikomeye cyane ry'ubutegetsi bwa General Neva, uwo batazira Sebarundi, ubakunda gutazira Neva nyine, ariko ni Sebarundi. Evariste Ndayishimiye ntabwo ari yiteguye ubundi gutanga igihugu, oya. Nta nubwo yiteguye kukibaha, oya. Nta nubwo yiteguye kukirekura, oya. Aragikurwa mu ntoki ku mbaraga. Harimo abantu bazi ngo hariho ibiganiro ngo byo gusaba Neva igihugu, oya. Hano uhoraho niwe uzacanganya ibintu, bicanganye, bakina ikarita nk'uko jye nabibonye. Ikarita Neva baraswase, igihugu agitakaza.
mu nyungu zo kugira ngo hadapfa benshi. Ariko mu busanzwe ibintu bigiye kubera hano, ibintu bigiye kubera hano ni akamaramaza, ni agakura, ni agahomamura. Barundikazi ntawemerewe guhunga. Harimo abantu bakunda guhunga ibintu byakubita, babana bagahita bagiserera ababyeyi, duhunge, ntambara yateye, byacitse. N'ubu ufite ubwenge buno wiyiriza ubusa, uzaryama aho uri, uzaguma aho uri, nta mwanya bizamara. Nta kiringo kirekire gihari nk'iki cyo muri Kongo, RDC imaze igihe ihanganye na mama 23 ya Mungu adusaidie. No kuvuga guhunga ntibyemewe. Kubera rero ko ibintu nanone bigeze habi, abantu bari ruguru ndababujije mwebwe mugira ingendo za hato na hato nk'ababana baticara hamwe, nakazi kandi uzagenda uzaherayo. No muri iyi ndwi mwigengesere, turi kuwa kangahe? Turi maridi. Muri iyi ndwi mwigengesere, mwitwararike, kuko ubuhanuzi bugeze ku mutwe, bwatangiriye ku birenge, bugera mu mafi, bugera mu rukenyerero. Buno ubuhanuzi bugeze mu mutwe. Mwigengesere, amazi ntakiri yayandi. Ikindi, hari icyoba cyinshi mu bantu, hari icyoba cyinshi mu bantu. Uyu mushyitsi we namara gushyika i Vatikani, haribonekeza ibintu bidasanzwe, haraba ibintu bidasanzwe. Harimo abantu bumva ko ibi bintu ni ibizoza, ntibizaba vuba. Ibyo ni akazi kawe. Sinapreseza ngo saa 4 z'amanywa, saa 6 z'amanywa, kuwa gatatu, kuwa kabiri, oya. Ariko nihumurije, mbajije amaso y'umwuka, nitegereje mu mwuka, urugamba rugeze mu mahina. Mugiye kumva ya makorari aririmba. 2015 jewe nabaye mu Bwiza, mba mu Ijabe, mba ku Musaga n'ahandi hatandukanye, mu Kamenge, ku Mutakura, nibyo mu Ngagara, Ruhero n'ahandi hatandukanye. Aho hantu hose nagize muvoma, hari korari zirara zivuga ngo mugiye kongera musubire mu muziki, musubire mu miziki. Abatarasenze, abatariyirije ubusa, abadafite Imana, abateregereye Imana, abatariyambaje ngo begera amasengesho, kazi yake kila mtu na kikapu chake. Mwami Yesu, ndakwinginze, ubu butumwa ndi kuvuga si ubwanjye n'ubwawe. Hagararana natwe, dutanguye tunashoje. Turakubaniye Geshu wa mageshi, tugukuriye ishapu, uduhera ubuntu. Ngaho Mwami, ntabakakanwa, ntaba ubwenge, ntabaye amatwi, ntabaye amaso, ahubwo tugirire ubuntu. Mwigisha n'umwigishwa, twuzurizwe imbere yawe. Amen. Abamama, abakobwa, nukuri nimusenge menshi. Abasore, abigeme, nukuri nimusenge menshi. Amasengesho niyo ndi kubabwira. Nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Mugiye kwinjira mu bihe bigoye. Mbunda zigiye guturika, bisasu bigiye kuvuga, inzara igiye kubigose. Ntabwo ibotike muzaba mukijya guhaha, kuri banki ntimuzaba mukijyayo. Amazi, imiti, ibintu biri ngombwa shyira mu nzu. Shyira mu nzu ubike. Shyira mu nzu ubike ibintu biri ngombwa. Kubera mugiye gutungurwa nk'uko umusuma atunguranye n'inzu. Mugiye gutungurwa. Vuba muraje mwumve hariya mu Kamenge ku kibuga cy'indege biturika. Ingozi biturika, mu Rumonge biturika, mu Ruyigi biturika, Igitega biturika. Kandi aho ngaho uwo nashima ni mu bagumyabanga b'indani.
aho mvuze rwose ni mu bagumyabanga b'indani. None umushyitsi ntavuka ku mwumba ingozi. Ariko koko ibi bintu biri organize n'uhoraho bitegerezwa kuba, mwana mwemera bitegerezwa kuba. Hano rero igihugu cyarinjiriwe ku buryo ibintu byarapanzwe, ibintu birategurwa, mugiye kubona ibara gusa rigwa. Kandi harimo abantu bemera babonye nka ba Tomasi, ariko nawe tenyenya gatoya, ibyo ugomba kubona urabibona. Kuko iyo uhoraho ntabeshya, uhoraho ntiyitiranya amazina, uhoraho ntiyikopesha, ibintu byiwe bihora, ahora ari seriye. Mana yacu ni seriye kandi ikunda abaseriye kandi ikorana n'abaseriye. Mungu asifiwe sana. Nabonye Igitega, mu mpimba ya Gitega hagiye kuba isaga. Pepo haleluya, Mungu wa mbinguni. Impimba ya Gitega abantu barimo ni musenge cyane. Hagiye kuba isaga. Tepo keshezererererebo. Ni Gitega. Iyi mpimba ya Gitega. Dusabye ikigongwe abantu murimo mwiyirize ubusa. Kuko hagiye kubibonekeza ikintu kitari cyiza na gato cyane. Tubwire abantu rero mukunda gusengera igihugu mukanagikunda, bantu banyamasengesho musengere umurwa wa politiki wa Gitega n'iyi mpimba by'umwihariko. Koko ho ndimo ndahareba byihutirwa. Ntabwo byoroshye. Ku meza uyarunde cyane, numara kuva mu mwuka ntacyaza kumarira, kandi nyuma y'ibyo byose hazava urubanza, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Akamanyu k'umutsima, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Nanone abantu b'abakatolika b'indongozi muri Kiliziya Katolika, mwigengesere. Harimo abagiye guhura n'akaga, Mana nyagasani. Ntabwo nzi noneho icyo mbabwiza. Hari igihe umuntu yumva ubushagarira ibintu bimufashe nyine ukuntu. Mwitegure abantu muri kujya gutegera i Bujumbura, gutega amabisi imbere y'ishobora byose. Ni mugabe nimutagaba rurabategereje. Hariya hari isaga naho tagete y'umwanzi. Niba udashaka ko batoragura amaguru yawe uri kwiruka acitse, ukaba udashaka ko batoragura amaboko akuvuye, wigengesere kujya gutega bwije. Uhereye nka 12:00 ijya ari icyo ntegeka. Nta bisi najya gutega, nahagenda n'amaguru. Njya mu Kanyosha, njya ku Mutakura, njya mu Kamenge, njya mu Kinindo, njya mu Bwiza, mu Nyakabiga, mu Ijabe, mu Buyenzi, Rohero, Ngagara, Cibitoki, ndetse no kwa Siyoni, mu Kanyosha, ku Musaga, aho hatandukanye hose za Kinanira. Nukuri hejuru ya saa moya, mu masaa moya, ni mwigengesere bantu b'Imana. Kuko uhoraho yakuburiye, n'iki kindi yagukorera? Ngira ngo ntacyo. Kintu akwiye kugukorera nicyo kukuburira. Ubu ni ubutumwa bwiza. Dufite amakuru atangwa nijoro. Murangariye mu njya kubera inzara, amazi n'umuyaga nkuba.
ibyo bintu uhoraho yari yabivuze ko bigiye kwibonekeza. Ariko mube maso, mube maso, mube maso, kubera ko hano hantu dayimoni yamaze kwambarira urugamba, yamaze kwambarira urugamba. Navuga ngo ibintu bigeze ku musozo, ngira ngo ubutumwa Imana yadutumye bwimirije gusohora nkaho bwose bugiye gusohorera rimwe. Koko hano hari ibihugu bitatu, ibi bihugu bitatu tugiye kugarukaho hano, tugiye kuvugamo hano, nibyo bizakoreshwa guhirika ubutegetsi cyangwa se gusenya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ngira ngo General Neva ashaka kuba yiteguye cyangwa ataniteguye, ariko imbere harabanza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuterankunga mukuru, umufinanseri mukuru muri ibi bintu byo gutembagaza ingoma ya Neva. Harimo bamwe bavuze ko byanarangiye, abandi bari kuvuga ko bitakinakunze, abandi bamaze no kwihebura, abandi bo bakavuga ati ese ibi byashoboka, ese ibi byabaho, ese koko nubwo nakayazuka Isamariya ifi izagurwa rimwe, itsindagiye n'umuroromo byose bizagurwa ifaranga rimwe. Nuko ubuhanuzi buravuga ngo utizera azabirebesha amaso ariko ntazabijyaho. Buno rero tugeze mu marembo y'ubuhanuzi, tugeze mu nzu y'ubuhanuzi, tugeze ku mutwe w'ubuhanuzi. Ubuhanuzi bwatangiriye ku maguru, kubambanjirije nza nkora mu ngata, ariko buno navuga ngo noneho tugeze igihe ubuhanuzi bugera aho nakita ku mutwe w'ubuhanuzi. Hano hari ingabo mugiye kubona i Burundi zidasanzwe zigiye gukoreshwa mu buryo bwo gusenya cyangwa se kurimbura ubutegetsi bwa nyene cyubahiro General Sebarundi bwa Gitega. Ntabwo rero navuga nta gahora gahanze, ibyo birumvikana, ariko mu ijambo rimwe n'irindi ubu butegetsi bwo ngira ngo Imana yabuvuzeho kenshi, bugarukaho kenshi, umwuka w'Imana buvugaho kenshi. Hano rero ngira ngo tugeze ku iherezo ryabwo. Harimo abantu rero hano bibaza byinshi, abandi bagakeka byinshi, abandi bakatira, abandi bakikopesha, abandi bakanyura harana hariya, ku buryo nyine atekereza bikamusiga, yakwibaza bikamurenga. Ariko tukuzaniye umucyo, tukuzaniye ukuri mu izina ry'umunyanazareti. Hano hari ibintu abarundi bafashe nk'imikino bumva ko bidashoboka, hari n'ibindi bafashe nk'ukuri bumva ko bishoboka. Burundi bunyuze mu bikomeye, Burundi bunyuze mu biruhanya, Burundi bunyuze mu magorwa, Burundi bunyuze mu marira, Burundi bunyuze mu gahinda. Igihe niki ngo mubone umwami Imana uhoraho nyiringabo, usumba byose, ushobora byose, abatuye umutwaro, aborohereje, abahereye ubuntu, abatabariye ubuntu ku bw'agakiza ke. Mungu asifiwe sana. Navuga ngo Kenya ibitsa abantu batari bake rwose, nabonye bazakoreshwa cyane. Aba bantu bazakoreshwa, Amerika ibitsa abandi bazakoreshwa, Bugande bubitsa abandi bazakoreshwa. Hano hari ahantu nagiye mbona imihanda yose hava abantu, mbona bose biyegeranyije kujya gusenya no kurimbura ubutegetsi bwa nyene cyubahiro Sebarundi Evariste General Major Ndayishimiye. Harimo abantu bazi ko ngo ikiringo kiri bukomeze, ikiringo kiri bubandanye. Oya, ntabwo biri bubandanye, nta nubwo biri bukunde. Uko niko kuri. Reka ngushimire wabanye natwe muri ubu butumwa bwiza, umwanya ungana uku.
umusabiye umugisha, uhoraho aguhe umugisha. Tuzabwiriza ejo, uyu munsi ntabwo tubwirije, amasaha yihuse cyane, ngira ngo tumaze iminsi tunabwiriza, ni byiza, ariko n'iminota nuko. Ndagushimiye rero umwami Imana aguhe umugisha. Ndagushimiye mwami Yesu watanguranye natwe ukabusozanyije natwe, twumvikanishaga ubutumwa bwawe bwiza bw'uko hari umutwe w'abasirikare wagennye wateguye ugomba kugera i Bujumbura n'Igitega, ugiye gukuraho ubutegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye. Mwami Yesu, ni wowe nyir'igihugu, ni wowe mugaba mukuru, ubwo ibyo ushima n'ibyo ushaka bibeho none n'iteka ryose, amen. Ngira ngo rero nubwo butumwa bwiza uhoraho yarabazaniye, hari ingabo agiye gukoresha, kandi ni ingabo zihambaye ku rwego rwo hejuru. Izi ngabo rero ntabwo yenda tududuriye ko mu gihugu n'iki n'iki, ariko nibyo nyine nawe ibyo wumvise n'ibyo wizeye nibyo. Ibisigaye uko umwami Yesu abishimye turajya tuyaga tuganira. Amen. Ugire ibihe byiza.